Puno hvala prije svega što ste došli na ovu vanrednu preskonferenciju. Juče je potvrđena moja kandidatura za predsjednika Crne Gore i želim da se zahvalim svim onim ljudima koji su prethodnih mjeseci, ali i godinu dana radili da dođemo do ovog velikog dana za nas, za našu ideju. Srećan sam što ću predstavljati ideju koja je velika i vjekovna, koja je ideja državotvorna u Crnoj Gori, ideju koju su baštinili Petrović i Marko Miljanov, ideju prave Crne Gore. Predstoji nam mjesec ozbiljne i velike kampanje, predstoji nam veliki terenski rad, da prezentujemo tu ideju, ali u novom ruhu. Dakle, jednu vjekovnu ideju u duhu 21. vijeka, želimo da predstavimo nova lica, novu energiju, ali tu jednu ideju da iznesemo na političku scenu Crne Gore, jer smatramo da ona u ovom trenutku i godinama iza nas ne postoji. Već dolazimo do prvih napada, do prvih sabotaža i to veoma ozbiljnih. Čujemo ovih dana da postoje navodne zloupotrebe koje se tiču potpisa za moju kandidaturu i za kandidaturu drugih predsjedničkih kandidata. Ja želim na samom početku da sa prezirom odbacim sve insinuacije koje su se čule ovih dana o tome da smo mi u ovoj partiji i da sam ja lično falsifikovao ili zloupotrebljavao bilo kakve potpise u sklopu sakupljanja potrebnog broja potpisa za moju predsjedničku kandidaturu. Ništa nismo falsifikovali i ništa nismo zloupotrebljavali. Ja želim da kažem da smo mi pošteno sakupljali naše potpise, počeli smo na vrijeme i želim da vam kažem kako je tekao taj proces. Mi smo sakupljali potpise na terenu. To čitava Crna Gora zna. Naši volonteri, naši prijatelji, naši simpatizeri, braća, prijatelji, drugovi su to radili prethodnih dana i prethodnih mjeseci, to jest mjesec dana na ulicama, u kućama, po stanovima u Crnoj Gori. Nosili su majice, nosili su fascikle sa likom predsjedničkog kandidata prave Crne Gore i prije svega želim da kažem da je sve rađeno na terenu. Nije bilo prostora za nikakve manipulacije, za nikakve falsifikate, za nikakve zloupotrebe. Išli smo toliko daleko u tome da smo i provjeravali sve volontere koji su sakupljali naše potpise. Pitaćete se kako smo provjeravali. Zbog toga što ne postoji mogućnost provjere, a to je već veliki problem u ovoj priči Državne izborne komisije i izbornog zakonodavstva, mi smo onda se poslužili jednim trikom, a to govori koliko smo ozbiljno, detaljno i precizno, pošteno ušli u ovu priču. Mi smo onda, kada bi nam neki od naših volontera predao potpise, uzimali određeni uzorak, gledali po javnom matičnom broju ko je od mlađe populacije, pa smo ulazili i tražili te ljude na njihovim Facebook profilima i onda smo ih pitali da li su oni dali potpise za Marka Milačića, a time sam ja želio, i to je bila moja strategija, da provjerim i provjeravam naše volontere, iako im itekako vjerujem. Bilo je naravno tu nekih problema, te potpise smo odmah uklonili. Zato želim sada da sa gnušanjem odbacim ove napade i ovu hajku. Jer ljudi, ovo je kampanja. Ovo je hajka na kandidate opozicije i na mene lično. Pogledajte naslovnice danas svih medija. Gdje su? Pogledajte danas, recimo ove novine, gdje piše da sam ja švercovao potpise poslanika fronta. Nebitno čije, ali da sam ja švercovao. Ja vam danas obećavam da će neko zbog ovoga odgovarati. I to ne samo u dnevnim novinama, ovo je samo primjer, nego gdje god budemo vidjeli da se desilo nešto ovako, taj će odgovarati. Imamo sjajan advokatski tim i mi ćemo odgovoriti na ovo. Zbog toga što je istina iza nas, zbog toga što smo, ponavljam, pošteno sakupili potpise. Da li neko misli ovdje ili u Crnoj Gori da smo mi toliko nenormalni i blesavi da bi falsifikovali potpis poslanika Demokratskog fronta, našeg poznanika, prijatelja sa koji sam ja dilio ulice na protestima u Crnoj Gori, Jova Vučurovića?
ili da smo toliko blesavi i nenormalni da smo falsifikovali potpise poslanika, odbornika, članova glavnih odbora drugih istaknutih opozicionih cijenjenih partija? Da li sa druge strane isto tako mislite da je gospodin Vasilije Miličković, ugledan čovjek od javne riječi, nenormalan pa da falsifikuje potpis mog kolege Vladislava Dajkovića, generalnog sekretara partije Prava Crna Gora? Da li mislite i da li vidite da nešto ovdje ne štima? Da li svi kao javnost ovdje treba da se zapitamo ko ovo radi? Riječ je o kampanji. Ako nekome to do sada nije jasno, neka stavi prst na čelo. Dakle, ovo je kampanja. A vrlo je zanimljiv tajming. Dakle, ovo se dešava neposredno pred izlazak kandidata Demokratske partije socijalista, koji je jedini kukavički ostao da čeka ne istaknuši svog predsjedničkog kandidata, i ovo se dešava, dakle, u tom trenutku. Osim toga, osim ovih primjera drugih poslanika, mi imamo druge primjere u našim redovima koji potvrđuju da je riječ o jednom smišljenom planu iza kojeg stoji očigledno Državna izborna komisija i režim koji kontroliše tu instituciju kao što kontroliše sve institucije. U našoj političkoj partiji imamo brojne primjere ljudi koji su potpisali za mene, a provjerom u ovoj aplikaciji njihovih imena nema. Nekoliko primjera. Evo i za mene je Isidora Krsmanović, portparolka partije Prava Crna Gora. Ukucali smo njeno ime i prezime, naravno ona je dala potpis lideru svoje partije, u aplikaciji njenog imena nema. Nekoliko članova našeg glavnog odbora, koji su naravno potpisali za nas, također ih nema na ovom spisku. Luka Vukadinović, koji je iza mene, koji je prvi čovjek inicijativnog odbora u Nikšiću, je naravno potpisao za moju kandidaturu. Njegovog imena u bazi koja se nalazi na sajtu Državne izborne komisije nema. Dakle, ja želim da vas upozorim da je riječ o jednoj velikoj, ozbiljnoj i prljavoj kampanji. Očigledno je Demokratska partija socijalista odlučila da ide u korak sa 21. vijekom, pa su onda svoje mahinacije iz 20. vijeka prenijeli u 21. vijek u domen novih tehnologija, u domen aplikacija, softvera i sl. Ja želim da kažem također još nešto, pošto je ovo lična kampanja. Da ovdje očigledno riječ o velikoj podmetačini. Ogromnoj podmetačini kakvu rijetko možemo vidjeti u prethodnih nekoliko godina u političkom životu. Dakle, ovdje je riječ o strahu, očigledno režima, koji želi da ovim ubaci kosku ne u moju partiju, to je očigledno da i to žele, nego među sve opozicione kandidate. Da li mi treba sada kao opozicija da se glođemo između sebe? Da li treba tako lako da oglođemo tu kosku kriminogenog režima koji su bacili pred nas? Ono što ja želim da zapitam, šta je ovdje u pitanju? Dakle, ja želim da idem dublje, da postavim pitanje kako oni to rade. I meni se čini da postoji nekoliko mogućih načina manipulacije sa ovim u vezi. Jedan jeste da su očigledno oni obmanjivali naše volontere koji su sakupljali potpise pošteno na ulicama u Crnoj Gori, po stanovima i po kućama. Kao što sam rekao, ne mogu se provjeriti podaci na osnovu nekih aplikacija koje se nalaze u Državnoj izbornoj komisiji. Tako da ni mi nismo mogli, kada bi nam neki volonter donio potpise, vjerodostojno provjeriti. Otvorena je ogromna mogućnost da onaj koji nam se predstavljao za podržavaoca i koji nam je davao potpis, da to nije radio i nije upisivao svoje ime, nego imena da bi nam podvalio i uradio ovo što se sada dešava. Sa druge strane, ono što se meni čini vjerovatnije jeste da je sve ovo maslo režima u saradnji sa Državnom izbornom komisijom. To je velika priča. Šta znači aplikacije? Šta se krije iza ove aplikacije i kakav je softver u pitanju? Da li ja treba
poslije 30 godina kriminogenog režima, nesmjenjivog režima, da vjerujem softveru koji se nalazi na sajtu Državne izborne komisije koji kontroliše Đukanović i njegova šira politička familija. Da li ja treba da se zapitam da li je to vjerodostojno? Ne. Ja mislim da je riječ o falsifikatima. Ja mislim da je riječ o velikim falsifikatima. I ja sada želim također da kažem da smo mi od juče, od kada smo saznali za ove podatke i čuli u medijima imena određenih ljudi, provjeravali naše potpise. Desetak ljudi od juče provjerava. Mi nismo našli ta imena. U našem spisku nema tih imena. U našem spisku nema imena poslanika Jova Vučurovića. U našem spisku nema pojedinih istaknutih ljudi sa Facebooka, tako da kažem, pošto su oni najglasniji, nema ih. I ja želim da kažem i da izrazim sumnju u ogromne falsifikate u čitavoj ovoj priči. Ja želim također da upozorim da je riječ o kršenju i izbornog zakonodavstva i da je riječ o kršenju fer i slobodne izborne trke. Vidite li vi da se ovime pravi ozbiljna politička šteta predsjedničkim kandidatima opozicije? Igrom slučaja ja sam jedan od njih. Da li ste svjesni kao javnost, ovo govorim jer se ovo prenosi i putem Facebooka uživo, da upravo se ovim planski snižava i uništava rejting i rezultat određenih predsjedničkih kandidata? Naravno, ništa nam ne mogu. Ove jeftine podvale, koje nisu neozbiljne i koje ne treba podcijeniti, ništa nam neće uraditi da uspijemo u onome što smo krenuli, a to je da stvorimo pravu Crnu Goru i da ostvarimo najbolji rezultat i da potučemo kandidata koji kukavički čeka Demokratske partije socijalista na ovim predsjedničkim izborima. Dakle, riječ je o cirkusu. Jednom ozbiljno izrežiranom cirkusu u kom se kompromituju političari, ljudi i u kom se baca koska ne samo opoziciji, nego narodu Crne Gore. Pogledajte šta se trenutno radi na društvenim mrežama. Pogledajte šta narod priča. Meni se ljudi javljaju, i ne samo meni, i pitaju me: Marko, je li moguće da to radiš? Kako ih nije sramota te koji su ovo izmislili? Ja nekome da ovo radim. Ja vam se sada kunem, ako je ova politička partija i ja lično, ovo je predsjednička kampanja i dozvolit ću sebi da budem ličan, ako smo mi i jedan jedini potpis falsifikovali, željeli da falsifikujemo, ako smo mi jedan jedini potpis zloupotrijebili, tako se to vratilo zdravlju moje porodice i mom sinu. Ovo su teške riječi, ali teške su riječi ove koje slušamo ovih dana. I ovo je velika sramota i ovo nije dostojno imena naših predaka i nije dostojno prave Crne Gore koju mi predstavljamo. Mi nećemo ovo prihvatiti. I čujem da neki pominju tužbe ovih dana. Mi ćemo da budemo ti koji ćemo prvi da tužimo. Mi ćemo da budemo ti koji ćemo prvi da tražimo od Državne izborne komisije, koja je ovim očigledno uprljala svoj ugled duboko, ako se mogao dublje uprljati, da nam da odgovore na ova ogromna pitanja i za ovo veliko sluganstvo režimu. Jer kome ovo najviše odgovara? Demokratskoj partiji socijalista. Oni sada žele da izađu ispred nas i kažu: ovo je naš kandidat, on je čist. Nije čist. Još nešto. Ima puno stvari koje trebamo da pomenemo. Da li izborni proces u Crnoj Gori vode nevladine organizacije ili državne institucije? Vidimo ovih dana da ovdje kolo vode nevladine organizacije. Duboko cijenim doprinos nevladinih organizacija u demokratizaciji društva. Ali ovo što se radi, ne sa njihove strane, nego sa strane DIK-a u odnosu na njih, je ozbiljno derogiranje državnih institucija. Ovdje nevladine organizacije vode pravosudne postupke. Ovdje nevladine organizacije očigledno istrčavaju ispred Državne izborne komisije. Da li je CDT konkretno, kojeg poštujem također, DIK
ili je DIK CDT? I gdje počinje CDT, a gdje završava DIK? Da li mi plaćamo Državnu izbornu komisiju u ovoj zemlji ili mi plaćamo neke nevladine organizacije? Da li mi imamo pravosudne institucije? Da li vi znate da za ove falsifikate i da za one ljude koji se žale na falsifikate, da je u tom slučaju nadležno pravosuđe, tužilaštvo? Ili to treba da se rešava putem medija? Da li vi, kolege novinari, da li vi želite da tužite, da sudite nekom? Meni u ovom slučaju. Imamo institucije, nikakve su. Prevarantske su. Ali i pored toga prije ću htjeti da provjerimo mi prije svega ovdje ovo i da vam ja kažem, nego da to prepustimo čak i nevladinim organizacijama. Čime su nas to zadužile te nevladine organizacije? Konkretno i ta nevladina organizacija koja je mjesecima, iako to nije moj primarni cilj mog obraćanja i volio bih da to ne bude kod vas kao primarni cilj, jer moram da kažem i to, a evo dokaz uživo u snimku, dakle, koji su promovisali nedemokratske principe u čitavoj jednoj velikoj borbi koju smo mi konkretno vodili i ja lično, koja se tiču borbe protiv NATO-a. I sada treba da čujemo i slušamo lekcije o demokratiji, o demokratizaciji, o zakonitosti i tako dalje. Još nešto. Kada je na scenu stupila ova aplikacija? Kada? Zbog čega se to desilo baš sada usred izborne kampanje? Ja sam uveliko u izbornoj kampanji, počeo sam na vrijeme, nisam bio neozbiljan. Ali zar nije bilo logično, a čini mi se zar nije bilo i zakonito, da takva aplikacija počne da radi ili prije nego i prvi kandidat uđe u trku, ili nakon što posljednji kandidat uđe u trku? Mi ovako nismo ravnopravni. I ovim se pravi šteta najviše meni. A ja sam srećan zbog toga. Zato što to znači da mi vrijedimo i da smetamo. A kome smetamo? Sada vidimo da smetamo i režimu, ali srećan sam zato što smetamo očigledno i opoziciji. Jer i oni vode hajku. A zašto sam srećan? Zbog toga što smo mi ušli u čitavu priču da se pobunimo protiv ukupne političke žabokrečine u Crnoj Gori, naravno, prije svega, koja se tiče režima. Ali rekli smo više puta da nećemo ćutati na neozbiljnosti, malicioznosti, a naročito ne na hajke propalih i istrošenih političara. Ova mladost ovdje iza mene i mnogi drugi mladi ljudi neće prihvatiti hajke niti režima, ali kunem vam se, niti istrošenih političara koji već 30 godina zajedno sa vlašću rade nešto, a ne mogu da se izbore za promjene u ovoj zemlji. Ja želim da kažem također, da bih i potkripio sve ovo, mi smo 10.3. Državnoj izbornoj komisiji, dakle prije svega ovoga, 2 dana nakon što smo predali naše potpise, podnijeli jedan podnesak koji je sada po meni ključan ovdje. Izborna državna komisija, kao što znate, je prihvatila moje potpise, 1.500 preko potrebne norme i objavili su da mi fali 35 potpisa. To je netačno. Ja se nisam oglašavao tim povodom, nego smo krenuli zakonski i predali smo ovaj podnesak i tražili smo, pitali koji su konkretno potpisi odbačeni ili odbijeni i iz kojih činjeničnih i zakonskih razloga je koji pojedinačni potpis odbijen, odnosno odbačen. Pa smo rekli, na ovaj ovakav način, donošenjem upravnog zaključka koji se ne može ispitati, te istovremenim medijskim navodima koji nisu sadržani u donijetom zaključku, Državna izborna komisija unaprijed nezakonito utiče na rejting i izborni rezultat predsjedničkog kandidata Marka Milačića. Zaključili smo, ukoliko postoji nedostatak kod bilo kog pojedinačnog od predatih 10.500 potpisa, podnosilac zahtjeva da se bez odlaganja utvrdi razlog nedostatka i o istom pismeno obavijesti podnosilac
zahtjeva za predsjedničku kandidaturu Prava Crna Gora. Dakle, da li neko misli da sam ja lično toliko blesav, mazohista i nenormalan, pa da bih čikao Državnu izbornu komisiju da mi obrazloži svaki odbačeni potpis da sam ja nešto falsifikovao i da sam ja nešto ili nekoga zloupotrijebio. Ovo smo predali 10. I ja čekam odgovor na ovo. Još nismo dobili odgovor i sad opet pozivam Državnu izbornu komisiju da podhitno odgovori na ovaj dopis. Da nam kaže poimenično zašto je odbijen bilo koji potpis. A znate li zašto ovo tražimo? Zato što smo pošteno sakupljali ove potpise. I zato što nam je svaki potpis bitan jer nije riječ o vreći krompira, nego o ljudima koji su imali hrabrosti da stanu punim imenom, prezimenom, matičnim brojem i za mene lično i za priče o pravoj Crnoj Gori. Zbog toga nam jako smeta što se sada ovo dešava i zbog toga ćemo mi biti prvi koji ćemo insistirati na rješavanju ove velike podvale Državne izborne komisije zajedno sa režimom. Neka odgovore zašto su odbacili naših 1500 potpisa, nakon čega smo mi, da bi dopunili ovih navodno nedostajućih 35, dodali još, znate koliko? 1000 pošteno sakupljenih potpisa. Predali smo i dobili smo rješenje da sam prihvaćen za kandidata za predsjednika Crne Gore, a znate li šta? Ni u tom obrazloženju nam nisu objasnili šta je bilo sa ovih 1000, 2000, koliko već koji nisu prihvatili. Dakle, ko ovdje bježi od odgovornosti i od odgovora? Da li ja lično ili Državna izborna komisija? Ovo je ljaga na obrazu prave Crne Gore. Ne naše partije, nego ideje prave Crne Gore. Nama ne mogu ništa. Ja želim da kažem da nas ovo samo homogenizuje. Želim da se zahvalim desetinama i stotinama ljudi koji nas ovih dana pozivaju, to jest juče i danas, da nam kažu da nas podržavaju. Ja želim da se zahvalim režimu i opoziciji na ovome, zato što znamo da vrijedimo. Znali smo, naravno, i prije nego što se ovo desilo, ali znamo i sada da nam ne mogu ništa, da je možda ovo baš najbolji početak naše kampanje. Da svi vide koliko smo jaki, da svi vide koliko nam ne mogu ništa i da svi vide ono što nam stoji u sloganu, a to je riječ hrabro. Da ćemo hrabro izgurati ovu kampanju i da ćemo biti najveće iznenađenje na ovim predsjedničkim izborima i da ćemo, bez obzira na sve napade, na velike napade, pokazati da je ovo državotvorna ideja iza koje su napokon stali mladi ljudi, čistog obraza i čistih biografija, stručni, hrabri, sa petljom da jasno i javno iskažu stav o svim velikim temama od nacionalnog značaja. Prava Crna Gora i ja lično, i tu završavam, će se zalagati u ovoj kampanji za jasan stav na sve velike teme. Ja ću vam reći ono što je u nadležnosti predsjednika i govoriti, ali reći ću vam i sve ostalo, jer predsjednik države i svaki politički, pa i misleći čovjek mora da jasno i glasno kaže stav o svim velikim temama. Mora da kaže stav o pitanjima jezika, crkve, identiteta, NATO saveza, spoljne politike, odnosa sa partnerima u svijetu, u regionu, prema Rusiji, prema Zapadu, o ekonomiji. Sve ćemo to govoriti. A onaj koji uđe u trku, i to želim da poručim kandidatima, jer mi smo ovdje, ja lično, zbog ideja, koji uđe u trku, a ne bude želio da kaže svoje stavove vrlo jasno i vrlo precizno na sve važne teme za našu zemlju i za našu domovinu, bit ćemo kritični prema njemu, ne zbog njega, nego zbog toga što smatramo da je predsjednička pozicija i politika uopšte posao gdje moraju da se čuju jasni stavovi. Hvala vam puno i živjeli.